Hello Ghana for you mobia kwaba ediba Inside GH TV. Abusua mesroba no me subscribe to me. Na Hoahi ababonten drop some secret bi abusua secret ni na fa Reverend Owusu Bempah ho na chese agrada na chese Reverend Obofo ho na chese wa chechire mu nsema so a santokwan ketenkete start ye na we no expose Reverend Owusu Bempah pa abusua nyasem ketwa na nyoma ni bi wo ka kutia na obo Reverend Owusu Bempah din street but nsem kan mu no wutimu se Reverend Owusu Bempah na chese all kan ede ema no wa expose ma Ng3g3 na chese Natina TV na anase Apostle Antwi manase mu na obi agene de atoto bi ede amane omo yi pa nyasem ketwa Sista akoso so agene de no matter what Sista akoso baby ano na Hoahi say there's no way a bit me bring agrada down that na obekoso a different agrada kopem say obe enti Sista akoso ni Apostle Antwi omo career na usian sama chese na Hoahi ama be kan de ano odin yi pa expose mu expose a obe expose Reverend Owusu Bempah no ye be kono akwa sa video ni na me sure me subscribe to me na me abel na won chain like video na feature wadwen our comment section wana bibia enya kama pa nti abusia ya nche ho ne yanko hwe na Hoahi ye ba ye beto aso emra BBC ye but I think the people be again and share that encore so sani yema na makika boom no mayema dwi se me di betu abrantie ye friend na China me di betu ne fo ode ababa wa ye friend akos me di betu omofo ene me sheda nche wa habebri me sheda nche bebre but me be jira enhyam ba ko bia eshi nra eso na me di etu nkofo ifo ewi asiade ba ko penam nim no ho na me di atumitrim na mesua na me di ya de suade e ka samwe e koma abranti e friend Natina eni akos me dem go back to the year 2019 and to kwa kashie bia eyi ni ti between Reverend Obofo ne Mami Agrada entem na enye ntokwa ketwa omumienu obi atena ase eye na dwe se ade bia obenya biara ode beguru yonko ani mo ase sie nyina ebe kai a mempese me de mo bekọ akiri enhyem bebre na ahie akoso omontam omontokwa started the year 2019 and tokwane koya babesi the year 2020 and a ba ya be did the year 2021 before sir ebe did the year 2021 am oba kai kra say evangelist patricius yelu akokeka nsem on social media and my Reverend Obofo koye case e mo moche no asma make the year 2021 and a koya bedu the year 2022 and omumienu si ate ho ase because entokwane kwan aya na efa so ba ye ntem no eyankwala na omudi yechi no ene nkofo bi o matwa ye ho ahia ko kam ye mu amofuo kotie ne mu aduane bi fuo kotie me mu aduane fuo bi a edi yechi ene man ntokwane benti ate ye ho ase de ye nkontokwan bi before sir entokwan ebetwa omobeka bom nipa no odi mutintiba ye unpredictable amankrado yankopon hia no onye ne kese she utimi lace foundation ne to Reverend Obofo ene evangelist patricius yedua entem ewi asimpanimfo se so wasrefo anim se ne bedua ka sam ne obi mu atamu no a way to a wise is enough. And mama part the Thanksgiving service after Thanksgiving service our class and no oye interview no time so yes all the da so for bi ase no time so say all the da bloggers for bi ase no untie ni others of penny bedu ko bi ase ena oda onu ankasa ne spiritual father of penny Joseph Chere oda na se owie no ba Reverend Obofo so na Reverend Obofo asida no the man some hwe ya na different or con separate na okon details mutie mama party asem na okan no awon o see even police na say court granting the bill no ne mo aye dia male pa
otwe na ntwe ekwa na emma otwe na ntwe ekwa na emma enye se ebia ni oni adofo ebetumi aboa no owadofo nanso the way police post here yes stretch no court granting the bill ebia mo mfa nipa mienu nipa baako odi abaya katua anase bosumi akatua 3000 mo mfa ordinary person bi nka ho ekwa kodu de waje abaya katua no so a na akwa yasem ni nyina no se ewo se wode woniema ba ye kone ye verify hu se eniema odi abana no kra na asenya no kra edun rebele mu ayeden itina de be ne se ewo se ono ne maame esore ya bra reverend obofo hu se mu ayeden wo se be dia ye die mebam na shabi ba bia awurade apagya makoduru ni die kita mo Ghana hai anya hwe nipa be fali manim se me de ma no tumu a ana me bam wa nipa be fali manim timutie mama party ha o se reverend obofo step in ade achi ya ne yi no tie ni ewu o se ade achi ya ne ye dai eni yi no and I know but na me mpasa me pray me ho aba be kan social media met me aka ne play for say maame party ye yi no nane nansan a watumi abafia be kan kunu ho watumi abaka ne mansa watumi asai continue ni ministries ni ministry reverend obafo make impact about 60% egum say enu 60% mpa betumi aka ne play say reverend obafo make impact 60% egum jaya ye jai mama part beliye ye beli no ye timi yi ni nane nansa reverend obafo make impact 60%. Enye mama part de enko an ya de reverend obafo ayawu e wo case we mu reverend obafo a lot of cases asofo ni binya obam na yemre time wa yeti reverend Owusu Bempah de koto afia so ne nkwala edusi ye meli wom nipa no be beli wom no na ye de reverend obafo kure ye ne kopa nipa mo be gina mu be beli osofo Owusu Bempah ene na sofo nketwa. Listen to me carefully. Yeah? Social media na ye woso anase yete so no. If you are not careful, ubedi viewers echi, ubedi followers echi, obi eni kwase odi ni nyasem, obi eni kwase oni ne kontokwa, oni ne ba kontokwa be wie, but later no na wonu ho. Tienie o. Aya na nipa bi nkan kre, but ayame desa nura maami agrada atimi ye bold eba bonte beka say ni ye yi no reverend obafo make impact e wo mu bi eh maami party issue eba yi amaye hu asofo ye wo akoma ma awurade ni asofo ye ni akoma ma awurade muntie ni ye ba na okay reverend obafo die wie ye no ba osofo bani komedie so me kai the year 2019 e ma me agrada asi me didi na tem na bani kobi ba ne me hu ahi it is bani kobi ene me man kasa obekire wifu asofo wo den wo mo ma me part didi bani kobi atempoto esunu onim bani kobi say 101 no we share ne da no onim ne da Odidi na term continuously. Odidi na term to us bebre. But no otnase no. Oso wo da fiase wo sells. Ni birthday na badu kobi de hamper esuma Mr. Beautiful man be present the man no. Tiere o omudi omu ye nyame nkrofo ye wo Ghana ha. Reverend obafo ni badu kobi. So omu ye obi a kombeka sa agrada de na sem de yemfa ho. Agrada de na sem nye yasem. Agrada asem de yeba be yede wom. Agrada de asem de sabi konfuba wono wakomo a waso abesatre wasatre da bay. Akati afena ba. Ayejuma
Nimse bia kutwa mu honum na bia. Nko kai. Wan kwa ye twaso. Abuja for mon fan chame na network ne jame kakra mon fan chame. Tieu. Upon ye see ye ne de ba ye atenia ma me party di asofo mpanimfo nyina da achi. Onyasam. Obiye tumi tire ne do. Obiye tumi yi nanim. Wei ani nyamsompa. So okay nkan Matthew nsempa no Bible say agyan beba won nanim onyam na abofo nyina aka ne ho. Ehon no beboa mire kire ni nwan ano. Bible say odi enyan bejira ne nifa na wodi mire kire agira ne bonkum. Ehon no beka te won na wogira bonkum so say mumfiri mi so nkoda agam. Ehon ba bi agya na siesie di amam. Ehon no nipa ba ne beka say agya Edudi tutu an boni edudi yensankyere ne boni be ne ye wanti ye de sebisebo so yenko da agye. Wase me de afiase. Mama me nkyɛn. Me da da jama mfra me ntema. Me yale ye mama me heme. Tieriye o. Na se maami agrada kesu ya ma. Na nka me nim da. Se obafuo ne osofo badi kobi ye wa akoma pasa tanka menim da tieniye o obafuo tuka up and down oko oba woni maami agrada ekunu Mr. Uduro Kranten ewrade nhira ne bebiri onso wa kire do sabe wa anyifu amfiri obi aho wetumi akase ono kra bespendi wom ene Maami agrada asaba back. Abe kenebu suafo nsa. Ebe continue ni nyamedwuma. Inti se uye natina na uye akos. Na uye woso untirase na wonwene unsua nyansa. Untirase onwene so nyansa ni wonwene so obadwemba. Enkofo ntokwa emfa ho yemfra umu. Na aso bedi akira. Unim da asambatu wo. Oh yes. Se maami agrada ye obi a enura mpo na nka woso ma na ni gu between bedu kobi ni obafo enura ene da na nka woso ma na ni gu because onu ankasa ko social media no so kofa ne phone check at 10 years those days o dis ankofo yi mienu a ko ntimi nya kokodu okra ma me bo obafo di na bedu kobi dinta Nanso wase bedu kobi ba me ho day and night be bompa ye mame oba me ntan obesra me every day we ani nyame sompa. Oh yes, we ani nyame sompa. Etinatina ti asama me katroni yi epa ya bow Suma ya suma ensema wuti social media so woka atenie wudie adapetwa wutwa se wankasa wo ye obadwemba e na wodiri ko akira de wo se obisa ne se na maami agrada me ne kuntokwa mpo wa ye me dai fom ben wa fom me boni ben wo de ye me ade ben wo de ye me antimi sori ya me betina social media e bedi na tembe so pano be kansem boni fa de ho be di atro fa de ho e ho utras na odina utibua wadwe ne wakoma be ka kire wo se wagimi onimi nyansa. Oh yes, listen to me carefully. Let me set the record straight. Antiama, come and close the door. You are confused. And then, be a program. You are not having. Tienio, because of my mere grandaunt in the Reverend of when your time, Owusu Bempah camp, because I'm say, Obafu baby and this one you will be any asem. And that Reverend Obafu be a video, chia my mere grandaunt cast when in Yasam way in Sista. A free wow! No, so for Owusu Bempah blogger started say, yeah, tears were both was when we saw you within a term, we saw you within a term, and then you put the Senate media tamama, a boat senatin and po, and so be do above what they will be. Tie
Ɛmoa nyina timi di atam ma abrantia ye friend na Tina timi bedibi. Ɛmoa nyina timi di atam ma akos kafefe muzumba woman ɔno so timi bedibi. Comment enemy fight edu be ko be bi ni kwan sa ukọ. Na me hwɛ obofo ba Andy bi me hu so mu premier ni video bi o social media na so anwumre. O making a lot of point. And I salute the guy because okasa nyansem. Tieniye. Social media no so ayete ensa wusu bedi koli na okunkwasi atokoma nkofo a the time will come I'll be regret it. Don't kill yourself because of common enemy fights. It's dangerous. Oh yes. And then because of common enemy fights, Tiakos timi betrase. Ewie mi wuso abatrase no okan sembe brebe. Akos, mami kasa mentra wo. Sa u YouTube nkwasi ya platform na wote so no. Enti mi bringi agrada adan wo. Enye na dia agrada abeba form. Ena enye no na be me yakoto agrada asodem. You send na tin na video say maami agrada asore nyamia yi bibia trense nipa nkom na odomi asole no wo ne hwan Bible say na Yesu katre Peter say obotan yi wo so na mesimasafo ahie na samado aprint mi ntwim faso da obedi di agrada ani mu obedi agrada asamachi last minute wo akonya nkwa hiewu nipa tse na tina kwa siasa do wo nyame mponim se nipa awu tie we na di nkwa jiwo Bible sin ye wasu ntie de ho kasafo no. Busa for mo share video na mo fa mo sam more like ne so sa. Fa mo sam more likes no so ne share videos no. Tieu. Ena otofo Owusu Bempah. Brothers wo nyina de ye ni ta kwa akosi obofo so se ye time obofo because of say de woni agrada na ekọ na eba. Ni sorry ya huro obofo ni edinatem ni ya huro obofo ni edinatem ni ya huro obofo ni edinatem na nipa da sani okwa awi ni wa ba awi ni hu it is a master dia wo hu san kofo ya mabubo omudi nipa te se na Tina mami ngege akos almost start to omunkwasi atani die no social media no so akos ni your friend say mami ngege no omuti say but ne ye kuntokwa because of say ye bo mo pa ne force wo mo ne show mo kire mo ne mo be yenti later omu amumu no omo ya ho ya afo na afedi ye kuntokwa me wu say na Brown any patient mensa on the president of Ghana need Ghana omo dey the same platform na so omo ye fix agrada demonstration now na Brown ne Reverend patient men say kontokwa. What happened? Adi na esie. Na ye kambo mu, ye di agrada ani, ye tan agrada ani. Adi ma mi sabe. Ghana ha ne ho bon dada. Obi ase wonye. Nti woni kamafo. Hwe nipa da sani timetina se tu nani tesi agrada aso se me di watama mo afa opante kita. Na maami wusa me no nso beka bia yesi maami kan no tum wo de ni kwasa okasa etiana bisa mo se na agrada de yesa ho no emodya ni mu ana utwa ni mu a ensuo na eba tienie na common enemy fight because of agrada enti ne ho yia ne ho tainti na Brown ni Cruz Santiago esolitia computer my di computer my atem poto all because of say computer my agrada yen ordination wakobi into a tamfo se Jimmy kakeu and me kamu nyansa sempa so we nyansania and no mama part and no small cafe or buff whatever do could be hono. It's a big lesson to me and you, everybody. Because unim dao be yasem, be siasem. Tienye.
Osofo Kennedy Afrepoku bekatrem so okonesies here the headquarters. Na mi case wo ha ye pema cheme. Tienyewu. Na ohwehwe mu no, ese ye obofo ne koye sa case no. Tiewu. Na Osofo Owusu Bempah no hihye chire. See ye betcheme ne ye hye obofo because omu nse ohu ahidi makoma ha me. Nti anytime bia ye beka bia no akodi obofo atem. Tienye. Eko eba. Na me ma obi efre obofo no obofo se na minim wo hwe. Na wakan kura ma ye hwehwe mu no matake. Tiewu. Ti me wo ho no mo. Na police ni ba ko frɛ me. I'm framing po I think so testing me message bi bisa. Later obofo ye kokoko. No see there be hu ahi de sebe. Ene na asem e order da twam. Asem be na wo me ne ntem bi. Da bi. Say if my be complain bi kura tie na enwu yi me bi. Impese me di akire. Tie ni yewu. Now me ti wei. Shabe. Me di nya de. Nipa mpamasem. Eka nipa nkuna nkama gu ase. Enti die nipa hwe se omu ani ye bete se makwanye mu obi me se me nya akwala na anasa de ye bete se ye se mawo me akwala no anasa de ye bete se makobu obi adi misika na nki akwahye nipa na ti ni epiapia na ene ye basa ye betia ma police fo ye tua ma hafo bloggers wo bejo mo de ye bring you who he down when nipa nyina wo se who he ekohwini ene ye benya bloggers fo agibi fo bi ye nyini nkwachiri ye suma no anu okoye eti tonda bibisa no se Amrantia your friend Natina or Datiana. Nipa ti sa coast or third dynamic beside no senti sa brantie your friend a coast ababa or your friend a coast or dati. And a coast de agrada who be a bank account. A coast what na abrochire a fees or qua abrochire nada no me a bank account to that Nancy Minoka say or the agrada who be a bank account all because of say Obeka grada asem obenya sika akogum obeso pa grada obeka die enim no osole ana no ho ntotro obenim dofuru na nim se emna moti fun ya reject jimini ba no oti social media no cancel no bronsam so no cancel no twada pa no oba grada edi because oba grada edi obenya sika tie oba grada edi obenye sika but enye nipa nyina na obebo omudi beji sika nbetumi dia ye bibia ma na ye yie o tie ni esoria ntokwa wu yia hwe amanka do firi abrochire US no be baga na be ni sister yie na ya prane se Oba yebetche no oba owoni sister yi asia ni yakwa akwache no tieniyewu se enyenya me na bu amankrado ene wonim empanimfuo bi wo Ghana ha ena se reverend obofo eni Ghana ha ene woni na kwantuo ena reverend obofo amankrado ba ni se reverend obofo eko US ha they are trying to ye be fa kwani ye se biaso ati amankrado se be ye a ni sister eyi a wo be ye no e be ye kwa adwimfi ni adwumpone amankrado free US ba mama part program or by program na say oduru ya Holandi ya ne the police for be gina say ye hian na ye so publish apia bebreka naked video e social media ntino ya say etiamra ya mla nye meche na sebe mprediasa na nka obi publish obi nakedness a enye court ye di nipa ne konka police le tu one among nanso because of ensabia tayetire ensabia edimu akotene na ensabia semumenti ye nkwoche amankrado Satam, Sananya Grada, and a Wagan ha, get the Amankrado Kotumo. The same to obey any sister ye, Nanny Padas and ye, at to Miako ye case, at Yamankrado to Tantro, Akokan, Sapsia Mamacha Mancrado, Yamacha Mancrado Kotum, and Yamankrado between the lot Kiniso for Wagan had one too quine.
Abofo adi na nimu amana sister bi ni sister yie awia ene ena omubu nkonta na nipa dasani timi tira se media maba wiase boni na medie ensam boni na maka media pa mo boni ensusuye boni na mesusu amani nia nipa we no so frɛ ye ho se ye nyame asofo ye nyame adifo abaifo we se tie asema me ka kire ho no e kan kwadi asema na kire. Me say, common enemy fight. Who many yet to no problem? It in a matter. Send your man crowd to me bagana, Natina on to me because when him say, a yet dying the doctor are ready, a colonel. By Brunsam Natina. Tie. I was on to me magana because when him say, and some of what can go a gradasono, while yet dying the doctor at the hot channel, it went to be map. Abaifo nkwada kola boni atutumantam fo be go aman be ba man be sa man fo na nipa na tise na tina mi wu no na ya kwamia ni kunu amankrado manase everybody osofu na tina apostle na tina osofu na tina mi wu ya enso na ekoso na mekate me kan mitim se enkofu yi omunim se jataba no mugro ni huye o jataba sabi wiase mpanimfo ase ukonwuram ko hu krama ba na wotam ne bafie so e krama ba na obatete no a ne nyiri mu no obedari jata afede uni horoma no wocho omobe tieni o abrantia ye friend na tina ne na ya akomya kodi nkomo komo no mu di na for manase ho Obeba audio, no one himself, me nim some audio. I know everything about the audio, and I have the audio. That's the reason why I'm not better than a man so because we must oya kwasi and penny, o minimum kwetri, oya kwasia, and no amount of audios or playing or videos or programs so and that's all will show so may Emma will be conjunction because we himself we are poor, I wouldn't even answer. Tieni and comodiemu. Natina na kofre na ya akomya. Anu obi se na ya akomya se na nsen asema na ase we guy lost TV so kasa na dia na ekoso. Na we na ya akomya etire matre ne share. Manase se na wu ahia ya ebodi video so ye nyan bo. Ya hwe hia obekwa kofa court asem de abre yen. Sabe abranti ye 55 videos nyede. Ye 50 body videos enyene. Ya abranti ye nim ne da ye nsia ne da. Nanu ya na Mr. Lossy ka se da bia branch your friend Hoahi ya friend videos wa che ya using videos wa che so ye friend no ye ne nkasa si ye pena busua o meka ya busua ho mana se ti ase a eti ya wase me gene ho a me nti ase me muru ya kutukum nipa te se manase ahoya paye ena tini mu into ntimi nkoso me no ka say what is singing room mu okumase ye say singing room ya boti and ya man ya condition kakra boom man ba ko bia boom man no ontimi ntɔ light nti sma ha ontimi so even air condition oba na nim mfifire ni hufi ni na nim prekese na num ni dodom sia apro no na de abetra social media na okeka nkwase yasem tienio na manase se won tia se se nana ya komia ni kro fa me videos ohu yi be wa ko fast ma brem o enti wei nana ya komia ka kire na tina se nana ohu ahi sebe sika ya de be man bosome be so nani no wo manase ya de manwa ya de ma wo manasa enso wani manasa ageni sanka losing TV for ya aduma de oh man na ki attempts kan ni na dia mano sebe ohu ahi de ne ho bebo ye boso me 1000 ye benya amanu o 2000 ye benya amanu o oni problem bia oje but woman nasi sika bia de be ma obia enso wani
Sena Manase or safe what you man tam ni begua my baba by Brusa Manase and Asuma Apostle Netina Antwi apete we ni kromfo bema asawani tutubotom ni kwasiampa ni kobini lakanya brantia na tina se onkononko recording na ya komia and so very lucky na ya komia so anka boni bia mfa ne ho. Oh yes. Bechada the Fred, Biscount Nana Prempe, I salute you all. Already Shabunina. Nana ya komia nkaboni bia mfame ho. And Nana ya komia entimi nkaboni so mfame ho because of say. Ehemi na menena mo na msimi nya adwuma nya na me ko ni tuwo so mo mama adwuma nya. Oh yes. Listen to me carefully. Na Tina atumini Nana ya komia akodi nkomo na wa recordo o recordo ye no baby a ono ne friend Nana ya komia peke phone na ono na Tina kan hello Nana ya komia tsai no wa ye free mu enkoma fd kan ba yansa na Nana ya komia kasa no wa kate oni maami ngege nyina hunhum fi hunhum boni beye hunhum adamoni hunhum enkablete hunhum awowa hunhum atra hunhum ayomo ma to omo sori a omo de omo dwen enenam sa agimi fu sei. Listen to me carefully. Tieriu atra hunhum na Tina sori o friend ho say apostle Bible na da okakraka no ho ye wo mu aye me depa wo mu ye Bible say atro ta kirema Nyankopon otiri atro onipa wodi atro ne tetrema ka atro sem biala sa nipa no oye bonsam nipa. Oh yes. Na enano na me no ya komie kasa ana me se awurade na me da na se sa brantie yi onam ne so me hu se nipa mo ba ye ntan nyina da nyom nyina na ye papa tieniye o nipa ba ye ntan nyina da nyom nyina na ye papa ntime hu ahi talking on phone aya na de mame tieniye o nipa se maami ngege etimi jani kunu olumai kwate boto kwasiam paniri be me twafo be ma ne ho na odi Mr. Oduo Kranti atem all because of social media. Common enemy fight. And my main cast maami ngege. Today I am here to advise you. Listen to me carefully. Okay? Enta afo ko mo free yafu mo ba ne ya o mo kontoko. You can never defend yourself with Owusu Bempah till kingdom come. One day, obesolieti yano. Yes, tieniyepa. One day, obesolieti yano. Nipa wuti abuloti honma wudi yourself with Owusu Bempah because of yourself with Owusu Bempah wudi o matem usi binum abua usi binum kwasia obafo niye wom bedu ko bi say wadi na tem but ono oye educated man. That's the reason why also so that on feel with that. Tieniye pa ho. Udi Jimmy sa ko kasa ya mo ano kopaye ekpa ebi kura ko tia COP Kofi Boate. Common enemy fight. Amen kasa man chira wo. The time will come on. You be fro so maami ewu. Na wo so bagana. Because of ansema what can atra wadie bosiremu kan atra watu 20 also say obaba Ghana no baba no na nsama nkrata da ho twa na say police gina airport wa ye pekew mami ngegeti elie ti wanu masam the time come on e be defend e be jeje wa nkasa. The time will come, you better so mammy, who na brana muniri na what to that nasa munya na ye no. I was out fresh when young for a title for me to above war, ni pebble Madukobi, ni pebble COP Kofi Boate, and penny for memory no. Satan not to be free will be a man crado. Oh, any sister ye.
Reverend Obafo ko. Maame part de ni mo nyam kote akire. Nipa mienu we omo sempempem. Tie ni ye pa. Because of edim papa. A man can nim how I first to building relationship. A man can nim kwaya of first to respecting friendship. It will bagana with me come baby. A man can obey to yakona jegezo, obey to yakobi kobiwo, obey to yakobafo. Any pastor or pam buobunira, a man can obey to yakobo because only will be in yasam. But you. On said ne, bonene sankikanti. Ebra bone nyakoshi bra atenidie hunu panimu asabesabi unsa tira social media na wudi nkofo atam na ospan nkofo na wo sen nkofo because of that ebe dey say mami ngege obeba Ghana ha tieni you ebe den utwei this year utra will take it na was oba Ghana but went to me ama because of say agrada ekumliba or the ashena sorry dan yase COP Kofi Boatini agrada atwempena ukasa wa bra uni evidence because of common enemy fight enti u tension conform image you me share Andy Obafoba Andy ni video I salute the guy Tieu Andy Kasano Osini panda sa need me freye ni eba trasi ye mediatem ye wi anu ama 1000 abunu so yi 2000 nipa ben na enam kwaso ba nipa ben ye de ba ye beka bi nipa ben tienieu nipa da sani ti was wo no de wasi bone kwan so de bone ya na obedi ena natina ono so because of viewers are open it was soria sebi obi a onya akwara oya akwara minya keto ano but mamenka asem we ni wofa obi wu ye frere kwa mikodi wo se ni wofa se wunya 18 years ayi ntufo oh yes etimi hu ahi mensusu da na ma nyin da se na ti na betimi edidi YouTube kolikoli eti agimi ne ho sa da te se de oye and because of social media quest kolikoli viewers kekenti na ti na timi batrase no wakasa na ochim no wakasa na hebe manim ni na no hunwi ase kurase wo kusapo hebe manim tantantan ase nankasa hebe manim tantantan ase fear jimi na nim ase janan batrase na no tege ase wifu obi na dia babom no waka jimi sam kwasiasem umu kasa nko ba bia so person of force one ye behu me so Hoahi that trend I'll make sure to end your career oh yes only ababa we friend na course sabusimu ni aduma ye jimia na mo ba jimi be ba bo mo so mo jimi oh yes sabusimu ni jimia na mo ba jimi mo be koso jimi ya nso ye ba bo mo jimi na course kura de wono kura de won se nipa edua bi hu mileti sa course na akosu ya ya akosu ho ne ho se dormat ne ho se dormat ori oba hu oyo betre social media de hwe ho ne ho fia se dormat etieti asokọ dem na oba besia betrasia ne hu ne mami ngege kura de hwe oba hu tietia se kufu adom pabo akwase mpani kohwini ba nye nkwatire obi a wagu magu Ghana ha be concentrate atimi ayi adwuma nya nkrata be sesa wo makọ live better life no sori ati social media common enemy fighting kwase antopa me defend you always be you are defending rubbish betai Thierry
Kenya nya dia kire wona wie anwumre mponya wia tie niye na nipa dasani wasemi de men saksa madwen da enra me share mama part video that who say I can't do bit me do nipa dasani na one day ubetcho nipa tsena tina me say wani ngege akos ebia no man si Ghana hada one day o maduma da ho ambejo you wait the year 2020 se man ko pie ba bi e friend afiase a ke bi anka ba na minim di atomi atawura de be ko se e wo se me ko ho na me titi niema bi so na me sua niema bebiri because emre eni ni padia tieriye pa Shamanase ya bo ni free Portugal oba yi ontimi mpiem ko ba bia o osole a anadwo ko ba pia enemre mu ayagya nose mask hye ebi hye nanim no ahye che no wasa hye space aka ho asokubo kumfu na wo hwe ba ma nim ni ba ma nan ya akoako ne nan fiamfia aso obo Chinese ne nan fiamfia aso obo kumfu kwasiampa ni jimifuo ba ma wei sole a no ono no sei nipa o social media so Jenny Jenny me kaya mi adu atremu nyina ne ena me ba se mi be preach atrem Bible so watro se mu fie mpa ibo fie Bible sin kwa siafo watro se bu fie mpa ibo fie na wo de badane na kromfo kwan ene na tina so no na ko Bible school yem friend apostle wati asori wadi mu ma nyina da sampa mu ma nyina wadwi asori mu ma nyina friend wo say apostle Robert na social media na wo hye se kraman sori a na ohu se okita deeper no afafo no afra ohu se wo ye public figure ana wo ye star o person wo de ne be bata ho se be ye diri be bata ho kwasya mpani wo dwofali kwasya mpani moton jimisa tokuo no nipa da sani ade se atwefo afra ko akasei ya se remote control nipa da sani aso wafu ene wo tim ko bonkum watima konifa o maami an da wiye wo onkola abrim utina atia amem so saa no ade wo mi nyina na kodi one side to be do na this what dan ajo do na pada unya sori a na tina adwe na yira jimi anayema wa hawo afa chire wo no ha anayema esiye my beautiful sister nipa da sanisi medie memma nipa na awo pretty meti se toy ya de battery agum na ye wo pretty which is nonsense yeah me say ade bia wuye bia ugidi se eni sunsanso obenya sunsanso ade chiama tie minu kase metuni akani place ma me party ntokwa wani badu ko bi ni obafo ko ye efisi ya woni ba wiase nyina de wonu ne ho na so nko se ko back to that time no nko wonye sa da because obi ni ma wiye nipa oba sai ni ne begu na ni mo ase ne akwanya bi beba onu mo beba be promote se ko wani timitu nipa ni nyina afo say comment enemy fight ma twefon me be kon comment enemy fight ma twefon me be kon now agrada is topic Marcos Natina Ningege ami ngege kura de se waso wani agrada ntokwa no wetaso oboa oh yes oboa yes
miso aboa ene yesorieti agrada na nipa ni hyense nkama me no fira fiase bae no okọ na so ne kra nka even nipa ba kokra nkotena ho oh yes nipa ti say appear biblical say good for nothing man ene mo hu ni biem ewi aso kenka atwosam a bible se nya ho pene ho ntamanya te say kokofidi obutu kosua nya ne dia so obabuni na mu mienu no wagya baako no afa baako nipa wa pre ne ho fum sika ntam bia wonche ewi aso wo emi ba social media ade ba kwa na me experience he ade bia ba mu ntam bia la ba so ntam bia la twa mu ntam. Listen to me carefully. Adie bia basun tembiala etamuntem. Oh yes. Adie bia basun tembiala etamuntem. Anyway, mama part bet me atra ne bed so say. No one kasa adwene ensem bia ebure bi okafa obofo ho obofo so betimi atra ne dem no ayedin no ono so adwene ensem bia ne bloggers wo so kafa ma me hu bure bia atwam nim se bari force ye yehunu ye gyina so ene ye de agyaye mina na wo ye kan wo de pa ne ano ye a yansa ni nimdia a lot of people on social media mi wo bi si wo mo bebiri e ba se ye ni watam ne so metumi ye di watam mo ne so ba se ye ntikire wura metumi atikire wura e ba se ye nya ni de patapa se metumi ye bi ye ntikire yansa ni ye di metumi akire bi tie ni ye pa na Mami ngegesi como enemy fight. To be any class one in a kokra one in the back. Because for come also for Owusu Bempah. He mami kasa munchiro. The time will come one also for Owusu Bempah than anybody poswa. Most uncle for when you be musamuna mo hano. And then was some so because Osuya dear. Osuya dear quite deep. No yinia. When yamimua. I am telling you today. Say you guys. Obesaki munina. It means also for Owusu Bempah say bloggers beef jare ni mo tweno because I just say bia na on saksa na dwen da hweo also for Owusu Bempah benya asem ekoda hospital nyina gina maami ngege ene ababa wa ye friend na brown abaibron samfo mienu we so the social media pia papa ya pia no last minute ro sum na fidi no akokoto na ji Tio, eba so for Owusu Bempah nkoda fiase. Okonya shock we fiase. Ya de ne ko ye friend say, ya de ne ko to hospital. Na mami ngege at UK na odidi ni kwate papa bi, na odi na dia ne papa bi, na Owusu Bempah ne kokoto esai mu. Tio ni pa. Me say the time will come. Osofo Owusu Bempah no abetra sia. Obadwiri behu se da bi. Na hinie no egu awie no sa time no obeka se mumfre engege mumfre na brand ni Cruz Santiago mumfre Sista coast ene blogger bi okasa mami biara mon kante ni se onyaye hono eno beda na omani aba no so mami ngege status okasa ma obofo na tina status okasa ma obofo Sister coast status okasa ma obofo because that time no na Reverend obofo ni osofo Owusu Bempah ti sei na omo ye baako na uni baby eduru mre bi no adane engege sori a wodi obofo atem akosu di obofo atem na tina di obofo atem all because of say table na tene amen na agrada ne obofo ti sei omaye miafo na mamenka asam nkiram
Bible say ahini esolitia ne ho no enche. Ahini ensolia entia ahini. Ahini be solia tia ahini bia na tesa ahini na bawie ye. Tieu. Yesu Kristo nkasa yemu no en wode etotu Satan ahini ho. Se Satan na ahini ensoli ntia ne ho. Eda mo be wo se Satan ahini asoli atia ne ho no. Ono an ho na tesa sa kingdom no abawie ye. Tieniye ana me kan sam kire mo pa obanyansafo ntie niye ontraso nyansafo e ho tie bi nsamo America niye pa. Oh yes, ontie niye pa. Inti anasmo hwa bibedi atem bibe kansam bibedi atem bibe kansam bibedi atem bibe kansam bibedi atem bibe kansam tie later those why am pass here because enuma wo ye nyina da osofo Owusu Bempah to we on time sika ma wo ne otena adechie because owa busua owo maame ohafie tinya da bia na bloggers for ebenya ni sika di me se the time come on bloggers for no omo kasa mo osofo Owusu Bempah because of that and now abeka Owusu Bempah sem bia wo ye tamfo mo ye bedi watam no the time come on osofo Owusu Bempah nan kasa alle foundation a ye nature beef and also future beef wa obeba be face saade wala bisia so yes na ho yin na otimu se wasoja ototo bi edemane eye apostle Antwi NHS Sista course just manase so watoto bi edemane na already expose eye Reverend Owusu Bempah yes na abusia mami ngege so agene de kama ahye no ho a abusia nya asem ke 20 abusia nsema yakoti free na ho hin ho ana chese yakwakotie no na mesraw mi subscribe button na mi abe wona wonche no like video na afa kire wadwe comment section na bia enya kama nyagopon on show no nyoka sese waje mbre na utie Inside GH TV makraw